Napaay at tarigagay. Anda ka matgayaman gito'y waig. Inon na anak ngayon may naglaba Nagpudot nga minti agi balaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay Hun gayam. Di ka di mauma itibiyag dito'y away. Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tag na dito'y away tayo. Kaya't kumatag na iti syudad. Nakauma dito'y. Papanam ko mga ijay syudad. Awan mat kabagyam ijay. Apay nga iti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na iti syudad. Adamat namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapol ka di nga adda kabagyan. Tapno makatrabaho iti syudad. Oy, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabahom, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Apayakas la problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan iti syudad. Ay, nagrigat na nga arapaap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya ko mga iti mapasama kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang. Barang makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Magatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulitan. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kanda niya ti maitulong ko, ken ka basa. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunab. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Ang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigod akka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko na mangidat-daton iti ayat ko. Ngamapay di na pala sumbatan, beya. Apay kumasumbatan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo na kamanalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan matadakas ti agtalo? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sampay ko ma. Tagbaliw na tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuram amagmag na. Nalpay ta abagam, kin mabilbilang matiudang mo. Nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidanon ni Jay Balay mi. Kada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay Joe Hospital? Ah, awan sakit ko. Nasa unay. Gapo iti ayat. Ayan. Kung naglakit din no niya tinapasamakin ka. Di ka maawatan. Binastad na ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanya. Saan nga ta rinabak na kalaang? Unay butasan na kaya ti manalo na? Agtaltalon mo ti pamilyada? Iso nga ron anasaktanak unay. Jack ni namnama. Akas jay ti bagana.
Talaga ka, day, amapan ka ijay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangngadeng kunang. Ay, kadayon ka nga rod nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Winang, barang makasarakak ijay itibak ng apakiasawaak. Daita ka diti kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga rod ken ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatak ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akasta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao ngagtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkel abag mo. Papanam ka di? Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Natarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti mannalon. Pagibas sitem ka di ti mannalon, ket isumat ti trabaho ti pamilyam. Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Adumot ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipaten ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtaerket day ta ang lalaki arumwa iti kotsen. Ni, nagtugaw akas siya maula. Ay, asit ka ko. Sir, kasapulan nyo ka diti tulong. Kailangan ka maulawak. Diyak mawatan tayo. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan nagsubli ti kotse. Adawaga ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayo nga agsubli iti kotse. Hello, sir. Nakaawag kayo, mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko, sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Taka di. Wen nga rod, sir. Amangan no jak malapdan kat agsapulak iti banyaw. Adagas di tamiti siyang cabinet. Agtumar kayo ti agas yun. Wen, sir. Pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat. Tanasakit ti tiyan tinawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasama kada kayo. Mas dawa ka. No apa akas to'y matentiriknak. Italang dito eh. Saan ka di a klinika jay adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika dito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Kasi diglaang mat. Kumput kayo kanya. Mabit lang harap. Isarak pa itilugan. Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Bag mo ka di dayta? Sige. Ikabil mo nga rin itilugan. Tama pantay ti klinik. At akadwayaw, sir. Babae mat. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir.
Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso na ulawak. Ay, imbag man tada ng kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti boss. Dimsaga kiti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ngamin man ang bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo anapan iti doktor. Huwag nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Ngam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak iti probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya ko maatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kat masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa a sales girl. Iso kumatipakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir kat naulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday taken kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak tanakiasawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma'am. Awan ka din ni Kurt dito. Ape adi na sungbatan ti awag. Ang mga no in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor nga min itay bigat. Ape ana pa ni ti doktor. Sakit ka di? Agulaw ka no ma'am. Simroman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron ma'am. Anemia ka no. Natangkan nga min ti ulo na. Ibagada asaan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak mo ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak mo no anya nga oras amat maturaw. Bantayam day taas sir mo. Bye. Wen ma'am, bye. Adda ka din trabaho jay anak mo jay syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text kumamit Tapno mo tayo, ti kasasaad na. Ay, huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na jay cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat jay sigo da kadalan na. Agdamagak tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Dagan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Yung ka man nga agpaiso damagay no addan trabaho jay anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka met. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita Simro ka na ti anemyam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid ka ngaminan. Mailiwak unay kan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagat. Uray agpiang-piang ti langit kan daga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa malpas ti kontratak dito Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuma. Inka ka di agbiro kay ti trabaho makunam, Beya? Wan ko, master. Di mo ka di kaya nga dakadwa ni Nana Carla ditoy, sir? O kaya't mo lakit di ti agkatulong, apay gid dinasang. Sa anak ngagpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho dito no kaya't mo. Agyaman ako na, sir. Kaya maguray ka man. Kaya't mo ka di? Tayjay ka laangan may isang apartment ko? At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbagak ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan na ito. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na.
Nga alain ka nga agyan iti maysa nga apartment ko. Saan mong ibagbaga kini Manang Carla? Masapol adi na maamuan daytoy. Di na kadiam mo ti apartment yo, sir. Saan? Basta saan mong ibagbaga ko na? Galain ka nga agyan iti maysa nga apartment ko, ha? Kaano ta kadiam mapan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ijejendaan. Adayo ka di dito'y daytang apartment, sir? Saan matunay? Kumusta tinapanam kabagays? Hadda ka din trabaho ni Bea. Saan ka naw anapan ije dagos na? Imawag ka no ni Edna, nga adda ka no simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day taga raw ti pagsakitan tinakam ka. Kaslakit ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raw. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga no naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mula ko man pinautangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na pimanaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat, ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko mamakalipat ha? Kat nang ibati iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngam ibagakmet ka. At mabastad kan ayat, ti agas kat lipat. Ikagumaak man langan ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagag. Agyan ka ditoy. Kat sika ti pagbalin at aray na. Numayat kalakit di. Anya di kayat mo asawan, sir? Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito'y syudad. Tawan kwarta. Udi kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata akas agasawa? Di na kadikayat. Ikang ka matiti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas reyna. Agpanunot akpay. O sige. Agpanunot ka. Tagsubliak pa. Panawan nak dito'y ngagmay mesa? Ay na, di na ko mapanawan dito'y. O sige, mayata kun iti ibagbagam. Good. Sublian kayo ton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabaho nan. Di na ka di kayat katulong di tao, sir. Diyak manamukin ko ane. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyo. Kanayo naktungawan dito Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinegosyo kiti sa bali a lugar. Ay, kasla at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at talaga.
Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samat anay sarong dito'y balay mi. Wan sa nga rod. Jakman amo. No apay nga inturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samat daytan. Adan samat makunkunanan. Wan sa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanuman. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti banong. Apay, masahista. Nakarkaro pa'y nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day napingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsda kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal na Carmen. Kasanaw, katawan mat dito'y ni Bea. Nutaer, awan makuna kini Ivan. Kan nagagat pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumat day jay nga ubing. Ngamsan may takayat ni Bea. Anya pa iti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, jakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat nakatinapan ni jay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talon. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito'y ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Ang mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amambukon ti asawa. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akal kaloban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang no saan ko nga amaw. At dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Ang mga no sa balin dayta. Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang kikatungtung maw. Agrubot ka. Taintamahan iti restaurant. Kalpasan ha? Intagatang kadag iti alikamam dito eh. Mabiit lang nga rod tain nakagpulas. Pertengan taurayan ka. Awagak ti aking kuko iti paggatangan ta kadag iti alikaman dito apartment. Nayunam dagiti sigod nga da dito eh. Rumbang laheng. Sana kompleto ti alikaman dito apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pa'y. Agorderak iti appliances. Awan pa appliances dito eh. Ijay away. Awan na dito eh. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak dito eh. Inawagan na kakadin ti anak mo. Awan pa'y magarod. Si kakuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Sa mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga tamalagip ti number mo. Dahil natisan ko nga amaw. No siyak narigat ko alagi panti number na. Tanagadumay. Apay, di lagat mailiw kan. Tadi matla sumangpetay nga umiliw. Ay, no amok la ko mati ayan na. Saan kumat ngamin nga amaw? Apay no mom. Mapan ka ti jay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no dapat tendakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka di nga awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Ura ijay ili no iso ti kayat mo.
Alangan matama pantag pa siya ije talon. Ada ka di kwartam. Ilibre na ka, tawan mat kwarta. Isu nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang. Ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak ka tsamba ka iti irik. Ado kano akaban, tiin lakom. At damat. Saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti. Patgam ka di. Ay, wun Grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyarket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa Ita, tadaamin na masapsapol mo dito yung apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito yung uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanaw ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito ay. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo dayjay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? Ang damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ngagmalmalem. Ang mga nojak makasangpat dito'y inton malam. Adanas kan nga aramidag. Inta pa'y mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka di ti panlanganta kat agawid tan. Adda ka di pa'y kayat mo apagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tansan. No adda kayat mo agatangen. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyerta. Tapno pakalaglaги pan ako nam. Gumatang tayo ti banag ngagpada ta. Uray jay saan anangina. Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad ti taan si Dag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Ngam, agmay sa akmat. Saan nakapalubusan armor ni Kurt? Ay, kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko. Ay na, agbaliw matlaing ti away tayo. Umay da ka no bulldozeran ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay da, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Ngamsan pa yan nagaw-away ti anak ko. Mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Tatap ko lang matkit di mga no sa napalubusan ti asawa na nga gawid dito'y. Nalabi ta kasta. Ada nga minlalaki, adida palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtaunan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga no damat inawagam mga imay dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Diyak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa ngay. Ang mga no damat inawagam nga imay dito'y apartment. Asino kumati awaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Diyak to pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang. Alangan mata pa umayam dito'y.
Agbalin kat adwa ti taraken ko a taon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito eh? Agpili ka. Ninanang mo, bueno siya. Masapol amay salahan kada kami ti Pilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? No, adamatan kuryente tayo ditoy? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak nga agtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin. Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Isu ang nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Una rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente dito eh. Nakalipat siguron. Manipod pinmanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am. Sumangpotak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? One. Adangamin gayim ko dita anang yawag nga damading araramidan ti asawa. Madi nga aramid. Anya nga iday ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbaga kan kwa na ti isasangpad ko iti mabiid. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat kung agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan da a babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Uwan. Ket tapno di ka agduha-duha. Isingasin kong agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Ken adawnon ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan da Ivan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ang mamanugang. Kanya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ang mabalay na madiktaran ti anak mo ang makiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat sa mata talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na ide, at ilugar tayo kanaw ket last class. Tawan kalsada ken kuryente. Angem ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano nga tang agsumbli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramidan na. Asideg mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta. Istor ko nam? Ni, mayat samat day ta na panunot mo Aglako ak iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalinta nga istor. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta.
ti masakbayan day tasikog mo. At damat gaya man istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang. Wan tata, day tamat tinapanhunot ni Ivan. Ay wala, saan ka pa'y ama ka pa ni Jay Talon. Tanay, kilmutin ta tiyan mo. Wan nga rog tata. Nagkal nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rog ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga ta tata. Swerte tama minsan laas ikaw. Ngam duwan amaladaga-dagaos. Ah? Maminsan tirigan. Nangag ko ti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ay unak ti imbaga na. Amam maminsan tirigat mo. Angam? Dua nga ubing. Wan matkit di Masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa in ubing da. Angam no dumakkel da. Saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Dadita ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan. Agyaman akmatkan ka. Tainayat nak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Ket sapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka. Akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin. Tapno saan tayo nga agrigat ka dagiti agbalin nga anak ta. Ket aramidak mat ti amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adina ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulan? At daaminin dito'y akayat mo? Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabalo nak dito'y. Nakareklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkakat agidasaran, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidas. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang ang matagidasan. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Planom ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay anangina ti panangila ko na. Tamapan kano iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, idi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ikaw nan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka ngagsursuro ngagmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwanan ti biag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, wani nga raw da. Isudala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la ti biagan niya. Asino ti mangipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang na tinaimbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray ko no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakit di anak mo? Amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagi na.
Malagip ko man jay insangpet mo dito'y anibeya. Ayan na nga taitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amum day jay babae. Saan mo tada kayo ka nga ron tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko lang, tatinulungan na kidi. Hanggang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mo kankwana, sir. Saan ka day? Tsaka mo, basit labanag day jay. Pinadagos kumat dito'y balay. Sa bagay, damo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad ak man ti utang ko na imbag anakam kenkwana. Gapo iti panang padagos ko kenkwana idi dito'y balay. Sa bagay matkit de sir. Ngamjak man amo, no apay analagip ko day jay abeya. Manang titrabahom tinto na rin. San atila pagtaktaktakam iti awan kas kan na abanat. Awan ka day ti kaus-us ka ni Bea, sir. Tsaka mo kan ka. Di ta ka man laengan. Anda pa nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka kadi nga gawin? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukwam dita. Pagluklukwan nga. Anya ko mati pagluklukwak ako na. Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na. Nga da aramid na. Kat imbaga na asya. Napudno amin nga indanon da. Ibabawit dagiti negosyo nga impalagkokan ka. Umapala ang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta. Tapagikarwat. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wenno, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, mati kawak ka na kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan nyo matin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka, no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawidan ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudang. Nita, hoy, agsubli ka dito, oy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, Baya. Anya kumangay tibag ha. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatyaramida. Tapno makarwan. Ang pamarangak na tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito eh. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. Adda parikot ko. Anya nga tatyaramida. Tapno makarwanak dito eh. Ang pamarangak nga tangag sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito eh. Oh, anya pa lang tiraramidam. Ingkan agidasar. Tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Ang mga anuan niya matikingkinan mo. Wano saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos. Ang mga nubas sitla dayta. No saan pa'y nga agimbag, aging gayon madamdaman. Awagak ti doktor nga mamok. Taumay dito. Este, hindi nakmatlat na parwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana,
Ada ka din ni sir mo di. Awan pa'y ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy. Kaya't mo asawan? Adaal daw asaan asumangsangpot din. Iko ma'am. Dayta Maawat akon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. anya kad tinaidanon ka na kayaw ma'am. Sana kanayan na sumangsangpot dita. Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ta ma'am. Anya nga di amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita sir. Pag iso nga agbabay ka, edi sumangpet. Ay irong number laang sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagan. Ay saan mo sir. Sung batak laang mo no daw mawag. Saan ka na sumungbat? Hingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho sir. Hingka washingan ti check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no, tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno sorpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwad nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam nana. Ay, madamag ko man. San ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, balasang kaw. Saan ko pa'y nga ammo ti ayan na? Anya? Saan nyo nga ammo ti ayan na kunayo nana? Ay, day tatipod na, balasang kaw. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko ang makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di kipadlaang mati cellphone ko, basang? Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada? Padasag tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana? Apa yan, basang? Nakarupangat ka mat anagapot di ta tiyan, maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayaban. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tanin. Sakit talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairi ka po distor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamati akasingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siya nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taada makuna pagsapulan da. Timuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taamutan ti anak ko. Di mo la sumangpatan. Malagip mo manin ti anak mo.
Ngam ti sa ludsawd, malaglagit na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan. Gamanyagay nga raw, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Agmay saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak nang nagpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayak, dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak pa ingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurot ak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko natin, nurse? Ang yan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Tasaan ak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok akaba alam da ita. Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. At gatgatangag mat amin na masapsapol mo dito apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito eh. Ang mga no sumurot kay di sabali a lalaki no makarwar. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agdennat. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsiribak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay kasta ti adda dita panunot mo. Agsipod na kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyaman ak iti apo. Tagpapada kayo ang nakaradkan nga agiina. Nakapsutan aklaan. Tanagdadakkel na doa. Panay lalaki. Medyo narigata na. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagsigat ti aganak niya. Anak ko pa'y lang. Singin man ang tibang bagam. Kun kunaklang mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras pa pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal, bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito eh. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsipod ta adda kayat ko aduktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana. Ay, jaka mo, ma'am. Ngamamangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din nakasta ti aramid na, Nabayag mo't basitin, ma'am. ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyo ka. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman mano kano asumangpat diti balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y ngagpadlaw?
Numapanak nagkakngada sa bali akadindenana. Idarum ko ida. Okay, friend. Bye! Anya jay nangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilukon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman manunga agaway. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao, maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti araramaten na. Tawan mat ingkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunakano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat nga imay ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo ti singin nga anak yo, barok. Agyaman nak itimbagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadda amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, baro. Anya ka di dagit na awit mo? Groceries, ken may karga iti ref, apang kusina. Mabalin ka di arumortaman. Nabayagan ang jaklimrim mo. Jak pa'y masangoy ito. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako na mga awan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti man kita, no asino tinagtok-tok. Polis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a polis. Asikaswam dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita, no asino tinagtok-tok. Pulis? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asitatan lugod iti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Sino kuma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan niyo ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano kumaan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kada ti babaya kalibin mo. Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay? Adda asawam? Kunak man no awan asawam? Imposible ti imbaga ti sinalbaga polis. At da iji abroad ti asawak. Yak
Ninamnama nga inaramat na klaan. At dagayam asawam. Apay adi mo yung bagbaga. Di ka matagdamdaman. Anya ita da ito yan. Kulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulunga. Pudno nga tangad da dito Pilipinas ni Chris. Anya kumangay ti amok kadagita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabil ni tasana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas ta tilangam, kas kala na uraman. Ay, jakban ambo. Kala at alalagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi na ka man lamalagi. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na ka na ino kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan mo. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presento dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta inton madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa kan ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presento ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yun ang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalim ti asawa yu, ma'am. Nagmarket pay. Sakpay ang nagturong iti apartment nga babangan na. Imbag ta di na inyawid dito balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagag. Bye. Agyamanak unay, sir. Bye. Atan iti presento ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Isurot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadanon iti presento ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan. Tanagnaid ta adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panahon. Di ibagata katulong ka laang ijay. Daytoy tinaalak iti taligagay kong agnamay. Nagkasangan. Hoy. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas. Isumit lagayam akas di timbagam kanyak. Nauray si ka, katiso ti aramid mo. Hinatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan kay di simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanan na. Sigapay lang ti ay ayat. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamat ngamin. Bea, sika ti babae ni sir. Wana na. Day, imbaga na ngagkatulungak iti maisa nga apartment. Apay anakiden na ka. Wang amin, ingkulong na. Di nak pinalubusan armor. Anya, Day tatipod no nana. Patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wir kadakwada.
Agpada ta ngamin anasingpet. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpet? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan? Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing, ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata, para kada kayo amin. Ay-ayatan ka, ganda giti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpayso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta, babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka, lalaki. Kita man no asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mo nga ibaga? Babae akirin. Katulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment. Ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ang trabaho. Ilak na ti apartment. Jack makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagapwak. Ni sarlaang ti paikulong yu. Tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir EJ Terminal ti Boss. Naira na kanu nga adda iti ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagos pa ilaang ijay balayaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae. Uwan siguro, abam, tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw. Iso at inulungan na. No kasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo, Kurt. Tiin kamang mula ang kanya. Di na kumamot pa ibalod, honey. Pakawanan na ko, ma'am. Pangasiyo, ma'am. Isanod yu kumatidarom yung kontra kanya. Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yu. Di nak matinaram. Ngam nakidin na ka iti asawa. Saan ko nga mga da asawa ni Sir? Saan ko mat nga inayat ti asawa yu, ma'am? Pingkulong na. Kasano ikan, Kurt? No idarom na kaday ti ababae. Iga po iti panangikulong mo kankwana. Ad-adon ti kaso. Saan ang agdarom, ma'am? Umanayon nga isanod yu ti kaso. Tagawid na kiti lugar mi. Saan ako nga umaypay dito'y syudad? Pangasiyo, ma'am. Masyanak mo't kinibaya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudhan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kanu dito'y. Tagbirok iti trabaho na. Tanauma ijay away. Kasta ka di. Kaasimot nga rod no kasta. No lakit inkarina nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am. Kasimot. Nakitak mo't kit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan.
Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang na. Ay na. Ay, nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Ah? Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, aggarakgak dan. Adada adwa iti unag ti kribda. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagarakgak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwan na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo pamilya na. Wala na. San ko pagbabawyan ti panakiasawa ken kwa na. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayaten akitaan. No ti lalaki ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay sumangpet. Kasano ita da ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Diyak lakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akilata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Ang mga noadda na kaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Sino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na ka di nga ingkulong na ka iti apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Sino nga ta tinangidan? Di naman nagpasuan mo. Ang mga noadda gayam ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag da ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak na Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Isu kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat ken kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga ta. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag dito'y away. Binastad na gapo iti kinamanalon na. Nauman Ngamain, adasad-sadot na. Wen nga raw. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. No di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwaan na ka mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata. Pudno ka dit imbagam nga agawid ka iti away yo? No ibabawik ti daron? Promise, ma'am. Jakon kayat dito syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay? Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Promise, ma'am. Di akon kayat dito syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam. Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak ibaga iti pulis nga isanod ko ti darum ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka diti syudad. Iso na konsensya. Ladingita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumor kan be
Day tatibilin manipod nga to. Parwaran dakon, sir. Day sanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko, agpakawan ka iti asawam, barang pakawanin na ka, manglilipot ka ngamin. Sinalpak. Daytoy tinalalak. Nakulungak gapo iti babae. Agyaman ka. Ah. Tadi na ka indarom ni Bea. Gapo iti panangikulong mo kun kuana. Pangasim, pakawanan nakmatan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Saan na po doon ta, hani? Ay, ayatin ka. Nupad nung ay ayatan nak. Oray mano a babae ti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan! Napudot pa ti ulo na ita. Nga pa-check. Mapakawan naktumat lang. Bea? Sika ka din day ta? Nakaumay ka dito, Ili. Ay, ayan ti pagluganan ita, ama pa ni ijay away. Dito iban ti pagluganan. Makadanunan ijay away. Kasano kumaama ka danon day taavan ijay away? Helikopter ayatak no tumayam. Ay na. Nabayag namin adi ka nagaw-awid. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banlaan ti pampasahero ang makadanon ijay. Basta ka di. O sige, aglugan na karudan dita. Una, tama panen. Nung nakarubwat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya mon ti kalsada ijay? Nabayag basitan nga adta kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rudan. Tayon-tayon. Ni Ivan ti driver ti van. Amunan ti agmaneho? Api mo tinakaslagi na kung pagan ano. Saan akas idi akanayon ang magagaran ang makakita kanya. Sabalin ti agturong iti away. Adda pa yun makitak apos ti kuryente. Dimurasan ti away. Ngam siya. Awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko abumak na. Ad-adda anaisagmakak. Nakadanon tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay nga iyon nagkudin na garahe tilugan. Adadakkel abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwang anak mi. O sige, bumaba kan, tayo nagkun iti garahe tilugan. Sige nga Rod, bumaba akon. Dakkel tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamano nga minan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi ka simangpat? Ay, saan? O sige, mapanak mo't di tabalay. Bea! Sika ka din nga agpaisaw! Nanang, pakawanin da ko ma. Nabayag ajak na gawawin. Bimbak ng kakadain, iso anak kalipat ka. Saan nanang? Gapoy ti tarigagay ko abumak nang. Ad-adda na isang maka. Naisagmak. Kanya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ng kulong naktiamo. Diyan ka mo nga dasawa na nanang. Kanya ti napasamak. Nakidanakan ko na. Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Ay balod kay jay syudad gapo iti lalaki. Wala nang. Kunaknog na maya kay jay syudad. Adadamat arigat tinapasarap. Manipod simmangpet ka dito yung lugar tayo. Di kamitan rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat na yung kan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Awan ti atrasokan ko na ang kan. Ano kasta ni Ivan ti kabain mo?
Kas tan, Uncle. Tinagtagibasit ko ini. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Numaminsan, saan nga minanasaya at timang tagibas si titipada at tao. Huwan nga rod, Uncle. Agbabawi Kan kabain ko lang unay tinararamid ko ini. Imbaglakit di ata na singpet ni Ivan, di nakakatawaan. Kas lamang mangag ko ti panang katawa da kanya, Uncle. Atap mo lang dayta, nasingpet da nga agasawa. Pangasim matanahan ni. Isanod mo matan ti darum mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa Saanin, hani? Ikarik nga agwalbaliw akon. No manugot ka, iti kondisyon ko. Anya dayta kondisyon. No anya man dayta kondisyon mo. Umanugot ak. Basta parwarin da kon dito'y pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kon tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Wen, hani. Basta parwarin dak dito eh. Diyak kayat dito eh. Kan saanan asika ti manager iti negosyo. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin kalaangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabyab. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau talon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilako. Ay, nagsayatan kay anak ko. No ado ti may mula, ado ti lakaw. Ala, agrubwatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugaw nga nakasabit dita diding ti kusina. Unang, nakita kon idinapanak iji kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Amangan no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakitak matakimuyog ni Bea kanina na Erlinda na panijatalon. Kunak man no kunana adi na kayat ti mapan agkainaran ije talon? Alangan mataboy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ija balay da nga agsinsinyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga? Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan madadakkel nga urnong na. Nalabit. Ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balay da. Agtedtedlakid di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbaken batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minan di aman ni Bey amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsamot na ito'y amagyo. Marbalakit na ito'y balay ta. Huwag nga rod nang. Kasano tapayitan? Agridam ta. Lumakita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantan di ta balay ti karoba. Anyapay ngay nang. Kapilitan ano itayap ti angin ti balay. Marubuan kayo nga agina di tabalayaw. Mapan kayo ni tibalay ti karuba tanay. Maitayaban ti bubong ti balayaw. Ni Uncle Dayan nang. Mapantayo ka no di ta kaaruba. Ala, agkaputi ta nga rudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Wanang, iturturad tayo ti mapan ije balay ti kaaruba. Umunod kayo laan, nana, tata, Bea. Ay na, agaman kami launay barok. Itayab mo gabi ng ti bagyo ti balay may. Sana bali, nana. Nalawa to'y balay at pagtaklinan tayo. Siminto nga agpaiso to'y balayaw, barok. Uray bumanesbes ti bagyaw, sana marba. Hindi ta tinapanunot ko, tata. Semento ti usaran iti balay mi. Tapno natibker. Italaan nga imunigak dito'y balayaw. Naglawa mo gayam. Nagpipintas dagiti alikamin yaw. Dayta nga min ti kayat ni Carmen, tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matagtagari dita suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgad tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang ang di awan kalsada kan kuryente dito'y. Ngam itaagdan.
Da kayo ti kaunaan an naadaan iti istol kan van dito'y lugar tayo. Day takit gapo iti kinagagit mi nga agpadpada. Inortong mi tinaglaklakwan mi kadagiti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat nga iti napanami dyan syudad? Siguro ado ti ornong mo. Ay, saan nga amin amapan iti syudad kat naswerte? Anya ti kayat mga sawan. Malasak anapan iti. Saan anasaya atin napasama kanyak iti? Diyak kaya atin kag subli pa iti syudad. Kay kaya't kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Pagkunamat, bakit? Iso timbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano, iso asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga ron itimbaga na. Kakaasi gayam idi aday jay. Imbaga, tapinarwar da iso ang nakaawid. Ay, kita man latatigasat ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Ang nagsublimat lang nga agtrabaho iti daga. Natroma iti napasamak kenkwana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo barawk. Agyaman kamay iti panang pasangbay mo kada kamay. Awan anyaman na, nana. Talaga akas ti agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom barawk. Ay, gayam nana. Ibagak ka dagiti kakadwak alalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Nadda pagyanan nyo. Iso atar-tarabayan na kati apo. Kanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, nana. Ang alangan mat abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na kati apo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, nana. Agyaman ako unay kan ka iti panangidaulom ka dagiti kakadwang nga umay tumulong kada kami. Ivan, Awan anyaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. kayat ko ti dumawat iti dispensar gapu iti kinasubirbiadak ini. Nalipata kong dagijay, babaan iti tulong ni Carmen. Agyaman na, ta saan ka anang italimang iti guram kanya. Aklunag, kay di damo. Kasta una sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko, Mang Evan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka. May saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag mi. Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay isaganaan.